podrží! On tady nepadne, nebo se to... Táblu na stále preč! Držte toho zombika! Tieto dýchanie sú dosť! To mi dohodí, jebte na to. Vlastne, mu kokto vidno, jebte na to. Roztáni mu to. Ty mu to nechťa, teraz to spoza. Ja! Tam je ten koko nepravý. Tak fuj, jaké vajco mu trčalo. Nemám. Kurva! Majú by to mal mať. Veď to zapáli. Čo? To je môj zapál. To si zapál, že stojíte. Jebaš to tu zapije. Daj to. Au, vajco ma zafurbelo. Takže ste to nenatrčali. Iba to vajco tam máš natočené. Jak ti trčalo. Myslel som, že si holiško. Sekundista LL, takže nemenovaný Lukáš Levsík. KLE. Tak toto je Clarkent. MP3. Marek, to máš? Hej, toto? Hole, chalana, ty kokos. Ja ťa dole te slipy, tak ja sa tu vyserem. Daj ich dole. Daj to kurva dole. Počkej, Majo, vyšli to, dáme to od znova. Úplne celý dám, tripky. Tak ja sa... Ideš? Ja si tu vytáhnem. Rýchlejšie. Jo! Marek, ja to upravím doma, ty pičo. Jo! Majo, poď sem, toto je lepšie, perfektné. Poď, ty Tu máš napriamo. To mobilová jebaná. Taky nevadí. Pri plnom prúde. Ty si kokos majú do piče,